الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika o titsa wanji tamkeinu anu wajundo mwe Komor wa Komorika ongo harme mabehewa ya kizihiro nanu walio harumaze prison bali na bali harumaye masu wa Komor mahususu wafungwa hanzi ya stoza kihaki gari halawe manzo wa hejala waiza ya wajaile unono walio harumaze taabu izomgwa watowe harumaze taabu zaheze prison yarnikemesha memasonsi pia waridungawe makatianu noajo jailu warudunge baadaban gamu mtosoni hezento sasa kikawa ila mwabiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu hamadel naone sabanu kabli ya rahawa sawe janjia titahaze so amahaza hezemiwani nazibali yazin besamjoka nizomna muda zensuzinu haukanga minashtishala shahe matso waweungo ntabisho mbabi baada abo nitaize swama holihonde linachibali ya inu hosolimani watukufu wakomori watukufu zemada zambabo nsijungizo zinchi waima huo siku leo yinu ngasina madambili uhondandaru ikao yabo zemada hizo zokana mbawa emada handani de Afrika o isai ya pare sebonsiju ngamuyonao nyonsi pia haruma hawa ya wakati wa vacances wa mashuhuli ikao ndo wakati ikao zenongozo ka hauziro au kaeke ma je viens waja haina mria hanza profitebo hariyabo ya hezele patola ya hundeme shahahe ema je viens warendwa ma victime wa rengwa zemali hanzia sito za kihaki harumansi watsoma esha deja ebenge mono siku wajana haruma video ya siso abanu ya hoandu wa laulaya unjio haruma aeroporo yatu ya haya namne kao ndo msajaja wakaya hena mria kahendarale nde ajirengeze koli za hahe harumale suala linunga mjolija ukali nusuala taji kao ngamwishiao kanga wandu wa hibiluao koli nga wandu wa jentroduze yobo haribala wenjia wao ho aeroporo batina haki wafanya ikundi shawandu walingo hibilangu koli yaboko je kando ngojazila ngariziwo nao kawabaha ila namna ya taratibu ya ukaya yahe security yahe aeroporo deja kaiti hasibabu dezanongo zila wala wamanga wahatu ngo haruma shida holiho wawandu watambi hao hola misafara mile komoringa simengo mwandu ikao ngo wafanyo misafara mile haruma dunia leo lesuala langa ngalijoli jahautaji ilonde suala mwana yesuala abili ngejoko kansi haruma procureur Abdi Ismaila ikao wabanga ndora zingare mahakama Komor holiho vokali maishi ya lawanyumeni banu ya mze wa hatu Abdusef ya kahonesa ndongwe kao zika sensible na tinongo zoka ya hatokea haukaya zila shukra za ahene mwana ahe bashari ya kahanza ya monese holiho ndezenjema ya mrenda wakati ya sejourne Dar es Salaam haruma hazi zahe za treatment za kawaida za maisha ya ho hayatu wa manadamu ndongo ilaija ifanya fuite ilati de message ya mando ya he anketi ya basharila wa omweshele ilaka iti harumaze nongozila wa harumaze nongoza bashari za handa bahata ya anketi preliminary ya bashari riwonozi sisi wa harumaze rezo zinu hatarikilwa bohari yabo harumaliste ya wandu watsahwao yabola dimarjele suala hilo manaba nye mahakama Komori no wandu wafanya oze hazi ila yo hamba secret judiciaire na ila yo ketso jawla wajau ze message za kaharuma ye presume coupable bengele oyinu hasa condamnewa shaza nongozila zozo kazi julawa na wandu kati de mahakama a l'occurrence ya procureur ikao one wahandani ya kaudetene ze nongozila yabonga joja banu jenongoze mahakama ukaba nuona kahari na ujitana itiso na ukahama balangu wafanywe haza hao na udome nase yabolewe inuna wahimiwa juwawe sheha ukaba tungarjuwambie zoli juwawe ikao izo preuve za kansi wazionao nde message ya bibi message ikao ndo nifanyo introduction ya heberna majia hangu de video raiona ya he umjiwa moroni ikao kasina
ndo mzima harumwa waze waho mji wa Moroni yaka urongo wa hama mna moto apeu hause kwa ngozi harumwa mkonsi wa adanamila ikao tsanganya wa Moroni shabaka na nduwa jeni abo ladhima lesuala lila karjalona ha jito jema si wanahao wa Hekomor wa hengazija haukaya juzi bozajiri harumwe hamahame ritso mari zamba karjajibiwa yabole woyinu zijazijiri harumwe kapital ya Hekomor ngari zambao yonde introduction hangu niwonese ukaya zinuri zamba rizono gozala huja emijia hatu pule sharafa shama hususu sikala ujabande jare mwambianu kae kapitali ya hatu ya Hekomori isaitsimbize tsomba ni nani kamtukurelewa wanundu andu wahandani wanjamba ngwafanyo reformu wabunguza zenongozanda na milazinu ya adamoroni yonge julwao vani akanse makatirlo nawe ya shae kai jahar mwemila nansi walo wafanyo adatsilowa moroni bahi lewo yinu ngabo wandu wenji wala waharuma mijimindo ajina waja wafanya za adazila moroni haina usiku ngabare mwa majilisi bobajanani nabo msangani wandu waungaru wanao wandu walolao moroni nabwezo fami mbili yekema na mmeyetsi moroni endo ya lole mahala hundwa jina ya jarime majilisi ya bobajanani yotsoka olama na mme ya lamala hundwa juju alole moroni ya lole ya yarime majilisi ya bobajanani hao msangani tabonga nzaole uyini ila mipangori fanyo sonsipi ya harime mijia hatu siyanane adanamila nande ze reformu za hatu sisi wa mjini hatu riha na magoba mfukare heni mriotso virailo ya shindano ya tekelezeze wajibu za hea adanamila ya hae kabajaha msimu wa ukampaka utsofanyana mna fulani do inungalo nao harime miji ndungu jofanya zenongo za hatu nsio uyo mrende dahoni simpaka mroatso fanya zensu mfukare ne zensu kumena nezo fanya ada izo pia baha zo reformu za njia harime miji haufasilite shabo na rijuokaya yabori sari tsanganya haukeya lemba jini ujaulole tsandaya haweya la mbonku ujalole mbajini yabo izo ntsimbili yabo handani mrungu rayo hadabu yakadwabili mrungu rayo lebavu harwanomji yabo haina namna ujoji deplace onde bahanu yabo ila namna ujoji balahu malahula wala kujenda onde wado vumbulwa wabweche shango baliyo bavu bale mji ngeujo balo zaya haukanga sivanu harumwe majumbani haina wakati rongo wao sitso usiswa eula mdahu olama na mwitsandaya yo mjini ndahu mjini nsujini hazalwani do fulani na fulani mjombahe ndobi mbabahe ndobi ngezi jodo jao ebenge haruma zanongora ziwo na za jirijuzi harume kapital ya Hekomori Moroni sururi ya he shuhuli ya kaufanyishia litsojo kansibanu rulamba ilande ya fulani haurambe mdu fulani hakukezo desari harisha sindo hujarendekse wandu shando hujarambo kazanongozila zirisa na banu na mjokale o kariti jajana wa Komori haina mbandongo lawo banu ngetsingo haruma zenyidozi na yabo ekaja na mdu akaudo shinda yenongona zela waho shumbano ndo bandani lokazitso ndo bandani longa zijwarume dunia emanadamu ya rongo wa hena mna ila ya kawandwa zengozi zaheze tobia ikawato watoto wapeule wa inungari waziao kazoti nje mahozamba yazipule bani haa umrumu waha umana shewahe au bani hahe wa adabala na wandujana bala huishi ekao ngabo wa moroni ngabo watsuka wa moroni bahata siratu kabonori sarizijua zirisa halisi alati malezi shilati sharafa shahonesa ulati msomo ilati suraya na bonge jonkin hokaya ondu walati leheli wakaya shazanongo zanda zinurizamba vanuyanu mabea jabobalwe mabea ho wana watsabu hawar mumpira jabobalwe mabea ho wana wafanywe miziki jabobalwe mabea ho alo harumaze machama mbali na mbali rowazaza hatuware moze ngoma rowa baba hatuwa lo harumona mji bahibana ataye wa baba wanu adanamila linubea ngabo humala ihopia ngabo msomo ngabo twabia ngabo na namna ya mjibali yo mahususu rambi waniwe njuke kamra sakaza umharuma ulabani ngabo ngabo ndongozi inji ilama pakti wasawasinye ngabo ndongwege zinji kao hukanizo ngebidio uzirensi rahawe jakubali ufanya zeno ngozira
Ekausa ukubalula wa harmona mji hautoto wa mji wende wake mrumbaba harumaenga zijane Komori ya balanda bokoka mjafanye sharia shilama doji sinyisomi jini shabala husahu sinye sharia shokaya ngabotwabia wakanizo o harmona mjini haho hau haruma utoto wa haho ikao ho mahala hula kuna ujozi balahenda wa usiumu nji waho ngebido ubunguze haukaila likoli ya juu zila diplomu zilwa jina ye namna ya ubaba waho dahoni nao na dahoni waho nenjao wabobala ngabo wakatika kuna ujozi rumia haukango jonda wahunde waho wazitendo azanga da wazifanya walobala na wakewana she waho maha sheka wasa watekeleze wajibu juma hizo wafanya haungwa wasa wanawe abonga namna ya ustehilana tonkuza nongozila zilisa kazi jaonesa ufahari zipo ashewo mwanadamu waeola rekange na wana yabo wana kwa tsujireju seshande kinyume wanyamiza haukaha fanya zila shangu mbo mnguma udu yekaka jasa wafanyia shangu mbo mnguma udu ardaba lo wanaji afanye zila afanya yeye ya wahezega lo ila bahari nge juma bala haukayo humkini hange mbaye hauyo humkini hange mjomba kajaka wae che hakaene mru wakaushindana ikawa wafanya majilisi harumwao mji wa Moroni juzi bomsangani ya mwanamshe wa Shimoroni na mwanamme Msujini wajadwa amana yabo mengoni mwema dhamanaho mjamoroni hajaharongo wa heda wa ila wiyo watowa zilabo za hoa nruwala ikawo do wanjila nabala ikawo mzima harongwa hetwa bia ila wanrupia wazilaani wazonoka zoti twabia za henda tengweni yoti mfano wa udunga shilati tenda shamrufanya bahanjabala ibenge wamoroni warongoa waonesa ukaya waishiliana yemrikao ndo yarongoa zenongozila ngabo yala wa mahamiili ikao kanao la shahula shamji kanahu ndazaki za kiadanamila ngabo yala wa mwaha shale daho la kane shuhuli la mbanga lendola twaliliwa ikao rono wahamna burimba bintinti mbesenga wakanza wa conteste shaba shindi bahunda namna ya taratibu wandu kwa jardi wa jabala tena wardi wa shindana abongana nzolo ni sokaya zenongozila sila sinongo kao sisi mitsimru wa urenga karari shanga mfikiru kaya yekawa fanyi handungo hamanda zila ngebidoba budobu hashawiri la urenga sanction kawo ngejoka ya mfano watijoka mruasa tena subutazi fanya mimi ezila wozamwa hana mahamili zo kamratile shahula shamji na jawa wana ndongo watiti ukabani anumalezi wana wa Moroni joana walomi jinatu lo walo zada ngabata wa mahakume na minanaba wasawandi sofanyada naongwa joe kanso na ndo abayaha una jombaha una babaha harume marengo yala haukabonga wasawa lo wizanu uzima harume ada ibakishe maha nestatio kawo imbaba o imjomba na ngabata watsotsa haizole ho warmo wana yabono ngo hamada zila za kwenda tazende tengwene halila za unjilie Komori wafanya handongo amanda zila na rensi wala na ndongo kaya wandoaja dwandi swamba vala Moroni vala odela wa ujawa ule onsujini jao mbeni jao mitsami nono na badofanya hasankso kao ngazijodoka mfano watijoka wasama udubaula hapo agozi shanga bojopo agozaru dareme hapo karijavuka sila tsinongo zakayo wakatirala huja ndumbaba yeujwa ulawa haitendwa shokaya hendeba hano ashidana bani haitengwe nishanongo zola huwa izonongo nchashi habole oyinura joanzeke ndongwa madazila zirengwa sankso za kweli paske ile mungu jonda mjesha maudu uchojonda awaze banu mwahabo shwendi yo zui au drali zui kumeuji zonongwe kaungari zonomi jini ganzao zidoka za ukakavatsi namna ya ujawreji ya rumumji unu timpaka wabiri maha mitsano au mahakume ya mruo karina ula wazima karina ukansi wazima kariti sinae ganzo sanction za kweli manami meheli na elewa ila procedure ya kahanza ibaye ulahamba msinzani uko wakomori wati jojo agamba Moroni ngono zijiri kwa jamba jau nabo moneza jirimala fulani balengwa decision fulani ila heli zenongo za rongolwa bala mruhele wa andikao malheureusement parce que ngasi wenji wanawahenga zijarjore mabani banu nji watu wa Moroni kahewe Moroni isaitsimbiza
moroni la we sharafa shahayo moroni nga mjuwao kawa ile inu ya komori ketsa mahale vanule wa inu yemera ye moroni madungu jojo wake kaka moroni yake mumala unzuani haukanga wajoja mru yabo ye mpozo kati mpaka banunga bo conditions za saza hansi wa ukaya ye mru ya nshinga zija wakati mwinji zengamali za hezilonga zija zenongo za hezilonga zija ye mrongu jojo nde gouverneur ngazija abungu jojo kamo mera wa he capital ya moroni yabonga bonongo kaonga joja maudu mona atazana za hatu ngasina wakatirika hambio kaharmazela meri ekamdungu tsanganywa ndu watimizi juma tijamba ndu mengo mitsani tijandu jana mraka utoa mapesa ruono mala hunjimini humbeni yabo bakaurengo mapesa hola meri asbabu de zada hizo yabo mtsiensuka kabanoja mdu maudu yaja badilize nongo hizo pia ukarika na raisiba no ambali swalihi na wandi haje mpoze harmwe ada yabo batsike wanando ngodo bahami sinzanu kanga mfikiru kabalasi wandu lalai mijimindo jina ritso moroni risubutori lava mruma hakume rimshingia hatwa byanzare ndeha balasinga si wajinga no balangara nzori hensi mifano ya kweli shekam jamjibali ya no anandongo wa kistarabu wa mbidio kabanuka tsanza yao ya jamba ama na no ya obalandeza tejao aba na mkensi ba madunga ba joja zindwa jina nesonga joka nziro kamna ushinda mjere situation hauko wazi wakaya bokartsanza rumbwe mzima jerensi mzima mguna wa rehemu wakaneshe tisho shahe kapitaliyo ratsukawa na zanongori zonoleo harumo mja moroni izonongwe kawo zikahenda na mnendraji bala nyinyi mjojo mjabala balada boya kazi biri bandani watsuka mrumba babala wahenga zijaju hayalaba shabalata moroni mjojo mlabo engezi na nongo za jirwa bajana na kumtsangani njolabo ikoni watoto juhabo wa mlabeni akonde kapitala he bandao yabo hata denge tsinda watamrumba bamgazija jo kabale kabajiri tondo zero harmanongo balomi la nansi yoke jahansu kabanuanu ndo ajojo ulaba wansu ndo ajojo ulaba njojo ulaba mwende mwala wandu wala shaezi fungo zamwa hana mahamili kamna ujoula nina si kamna ujofanya jau haitenda jashila shamrutso datengweni la sanganyangazija mbuyala huwe hali la bani hai warengane harmanongo soto abia jazila no ze sanctions zila tizona mangizo leje wala zila ti sanctions jonda hule shabo kamjalekeza abo mwenjeza zindwa jina mtsozi jua na sisi ngari zambao ukayabanu na mshindo mdojuo kaya maudu harmemi si dejanga sina krenti uka eba maudu yensi yatu inu kenaka utendelo na bushi hau yatelelo ni waraba wandu jina tsojo walanda mana wasangona nationalite za Komori ngwa ukomoringa sina maha wazala Komori wanawata wasoma Komori ngwa fanyo hazinga wata watsojo bushini wanawaza lwa watalona mahamengo miraru watu parwenda bushini hata hoandu pia yema udugo jondo ja situation jiyo mwishe mananyasi ya kaurongwa juzi amba ukaya wapashi ya wende tichulanda hubi wende wazilo wabafanywa kontroli ze pasporo za hatu arme frontiera sababu kaya ze pasporo za komoringizo na problemu hoandu wenji watsoa komoraba hawazirumi yao sparonesa mfano banu kaya ngabo mru kuplu ya mwali wakati wa ikililu wakomande zindu Dubai bahiye mru waka ukomande nae uwa mwarabu washiti jibala kuweti chinda hubi basi hendo nda ya depoza watashevi za waje wende waonezi nruwa hula wende warejezi wa ukaya no ze isimu zinu zisanga zirumishi hao haruma wanduwalo harumansi ya shiarabu na walandu wa Komori wakamwali yabo na mshinde mjoka wanuze nongo zinu pia ngazi jo ushanji na mfanye hadhari wanduwa rensi holo birawe komeyano no babarajau ekanrungwa mbonrongo wala mhewa zambe babanu wa Komori pia wasabwe matso wabwe mashishio heze nongozi rundoso onsi ngoma atantifu ngwa ile wao ze sanctions za moroni za jana za kahambani majilisi ya juzi za ho wandu waka upula na zengozi no shindana zaro hazilwari mazima ilati de sanctions abidandu jawali na mrenge sanctions ya kweli joka exemplary ijo waonesa wabakiba waelewe shatune ndando ndi wababare ure mamahamili ure mamaha kunola mbendu wenasi wala ngwanzo wadayenga mjoza dunga bana mstahamili abo nganzo jone soke kemre ndatu ambendu fulana abo zihisa ababo mlelona hii mamlelona hii ukarumwe adanamila abo ngasisawa banuri chamba moroni jaboro jojo hamba fomboni rambe mutsamudu shaka batsiwa ruwalona ustanjabu wanrandwa jina harmemi ji ramadeze kapitaliza Komori kabatsi mbandrongo itafautishao yeheli bati ngojo kamrumo kapitali ya mutsamudu haufomboni haumoroni yende yalo le mala hundwa jodeli kwa jola wa mrajehu
jabo konga wandu alo matajiri wala wa hata harma mijimititi rahana ndo alo moroni hapo walona nyumba njema wa enshiondo ibenge bani hizo zisa zila wa harma namna ya udone sahindini vanu ngarlela no sonsa ukata asiri jangar badilodam ngabwe jola wa yuhaje nsujinaja alo lazaye mwana moroni ya kwa satanganya damu hapo ngabo malezi ngabo msujinu joja moronaja alo lazaye ya hensi damu hiyo hapo basa ngabo badilo malezi yabo ngasiwo somana zenongozi sazishia le tiho harma zenongozi lo harma kapital bien que ngarjoka hodo mala huloriski inji hakondi ho binadamu pia ulio yaboro wa chufumo ronzanki remalaba roalevi remapede remalesbian oandu haina twabia pia yabongio malaha mamoroni yabo yoriski kao hainu siku ngetsungana no degrade parce que maisha wawe ya lokomori ngaje mpozeyo e capital we shiele ba zero ikao do lijon charme masiwa howe bao howane ndoze twabiambi heze nkudi heze badembi heze nongo pia ngizo harmalisti kao ngio 13 eleve harmon jamoroni yabo na batsoka mbaba hanu wazimabu wa moroni mshinde mjifahari etsinda zinu ranzorithi showana etsinde mila hatu etsinde ngada hatu ebenge kwezi mtswanza nikemlar males ala hilo shat kanza nambe ukaya zendongo mimi personnellement nja presi ye malabo ya ho wandu wakaulabo harmon jamoroni nezetobia zanende bien que mitim doa ujorenga sankswa madio haukata msujino hatu ye statue yangu na benge tsikamdumbaba mitim doa ujorenga karari garibirao rende harma sujabili sujabili de ya heze habari za jilu harma aeroport ya Komori ambao aeroport Prince Ibrahim ya Hamoroni zonogozinu ba Komori ngasarma situation ka onge bidio heni mru yani sokomea ye wamwa wao haukaya zenongora zinshi yemanga mkomori deja nge harma tabu nziro kange mengon mwandu ikawa ngwafanyo parcourunde ngwafanyo trajende si mengon mwandu ikawa harma dunia lewe misafara hatu ngio mile bien que wem safara wa 8h02 temps ikamdu kufanyo vol direct Moroni Paris au Marseille yomdu kufanya le ranane hanjia shaholi hodabo ya kasi wa shashi ze kompanyi ngizone wajibu za ujobira mahala zitsahewandu zitsanganye hauzibale wanrenda mahala no zishinde zikuvre zila depensi za hao za utsojusa avyo hasibabu andu jana hawandu mengo mitsanu wanzo wa jemoroni haruma avyo renga wandu majana maili hawirenga wandu fulani senongo izongari subiso e problemi wa ukaya ngarifanya weskali mahala atanti ya hatungio inji ngushinda fanya atanti ya leransanu lerandadaru hutso linda volijo kaulawa Paris bale wandu wajarenge no alobala watsanganye nge washinde wajaze nusu ya avion usakomot yabo deja ngari tambi hao udemane kawa wowo hata oze bei la dima parce que banu ngabo namna mbili ya ushinda mrele we harmale juzo kanga we navuri hapa ngilo zima namdulo na mavuri hapa mane keulo nemane hende hamba heni zima mengo mitsanu uonge na haki au kange na menji nguhuzo ngujojopua ngujoshida undembahindo shaulo na mavuri hapa mailiho shinda ya parsebe yao lolone mane makatingu joli hezambe zima mengo minane noya shinde ya tso parisambabi ila namna yoshinda bahe ya hunde yode heli wandoka uona makata armazanongo za bezi basi bano avionzo je Komori bien que karitina kompanya hatu domana tso shindo jempoze harmaze begi shana mshinde mjokaya avion ya jola wa Marseille direct hujamoroni yote avion joshinda ijaze matie keja joshinda ibaliye matia he avion Marseille hujamoroni benge mabati jinga siwangabi ndio wajibu bire mahala irenge mbabo wala pari hao wandu walo harmaze nsilo walo Tanzania no wajeni no walo manzo waje rishinder jaze mbabiriji akongari bitsi wao harmaza ferizo pia makati yanunga monao zebei heli zilio ngabo wandu ikangu wala obanu wende Espanya wende labo wende mala fulanata waja Addis Abeba ndungu ufanya eskali za timizine nsanu ngeha jo paroshindo ja Komori yonga dhabu ilo joto wole mevu omanada mungu tsotimu honjo masiwani ho tsotamba banu walomba bie rahisi tsaino abahabie ngio kunaka utsahabia ba mikensin ma 2000 bangujuzi ngamina wandu anzende Komori ngatsingo hangali yangarjuha watasana neza masihu na kabati shawili ze biaga tsingo handi 1900 wea ujoro ayendini wende warume Komori ujaunde mbangu endini wende wave Komori basi na hambezu to wao imana mkomori msafara mzima
ngomrengao haruma 30,000 kanga nzabalewana watina ye namna yojipanga ni argent de poche ko jwambe kango ndo haruma projet rekaya waha rekaya ndafanye shughuli halafu manga mkomori ngukozo izo mengo mweze nongwe kaobili sonti piare leo kaba nukartinanso onyensi wa demisione shanga sina wanadamu walona titri warumi yao shahakini ya Mwenyezi Mungu zelongozi wafoto harumaze nongo pia era menda zibirensi dazi sindo walobonze juzi belu haka urongo wa mbaba Mustafa hambabo kaya imanga mkomori nga haruma 300 million ngio plus rahane budget ya komori ya mritwalilia ze 300 million zoma bonanga mlisaidia yangu mreshao marahaba dazibi mfanyao msahilishe manga mkomori mbaba Mustafa belu yabo nga saruma uziro bwana wa komori na mjilamme mweleokaye nsingio na isimu ngio na mruamba raisi ngio na waziri wa habari za bonze ngio na habari za ndani ngio na fulani shawagwahi la adhimu mimi nga nimwambioni mbabalu kumani wasa depase hanensi yodema anendata asubuti ya rengensi ya hatu ya inikema na ikamjona haya juzi wanrasu witaka urongowa mhushimiwa rais wa daula Azali Asumani mhushimiwa secretary general ya gouvernement Nur El Fati wa Azali Asumani ze isimu zila zombirinde ze isimu za mado za tele za tukuziwa harumali tengo yilo yabo yotsaibu yabo kartsatorengo haruma family chojozo wa ribelili yao donc waranzora mbokaze nongozaji haruma aeroport kawe latsi za handa abahatsa inumdungulo manga habiri misiru ni wohotso bali warma avion ofanya eskali hata hama habiri mahala hutsana tanja komor goroho Paris rangu 21h huasili moroni sa shenda za jio za henso abili la ila Allah pendant que ngojo namra kensibani alobana de Côte d'Ivoire ngurumon sa ne hanja Côte d'Ivoire sansa nundada golobana da Maroc hurumia lera wanusu hunja Maroc hata homa la Ethiopia mkomoringula obanu rangu sararu za masihu wa jada hawani harumalera sita banu henzahe Addis Abeba henda hanso Addis Abeba yu hatalera ndadaru tsanu ne na balangu toko rumalera ndaru zotsonja komori ekamtsona ndongo amanizo halafu mrende komori ndonde twabia hamada ila ukaba hayinu hata zekoli za hongozi rengobo avyo juu udoro hora ya izila riparozone landa panemronza uwe komori wonge na facilita baha bokwabo deja zekoli kasu kontrolewa abokabati securite ekaba nabari wasulidara jokaya yengozo ndo toto waya kodi harme avion isi swabonsi harumwana magari wala dingo mahiza zekoli balando bana ndwarengao zekoli abaha yotsinsi izo nizo manzoma bokanga bo investisseur watoko jabonsi juu ala la hakika bombaba Mustafa ona humedi mseli na SGG wanu ngamwambao ka kweli yemanga ya jabala mzungu ya jakomori ya jabala ona zila sazila banga sina wanashwa hatu na nanyasi ikangwa jua fanyeze nada ngwa balowa jeni mimi tsiwono wazungu wajabo atangwa zinawe shikomori na ndinari walako jarma mashuli ya wananyao yona ndo bemrujo jabala ona zetu abiyazila zokako likweli kutito asuli hata kutito njia hata hula shango tso himabale avion sibonti wabahize zindo armwe wana magari wala mazari wala dingo rohore zinduja weta hulandreda werenga ikenga la hakika ngozi rengora ngubonsi bala bahe avion rohore hata ngorohoro hata ujobale wenza awata kutina ba control ngabo atoka urenga indi nibala werenga bala monole garle malila landele garin koma izaze koli kazi siswa armwe avion baingo tsoma balo renga rohora kubiri wenza yabatanga bwatso jodo njahula we controlewa wore me arrive jonkini yamrenza he utselewa birenza dahi ikama bala kajanja komori yabo ngasar ma situation lonziro yabo yo hamba yensi demisione yekaho aeroport ho mala honji ya babili wake control zilando mala zetu abia zilazi jiriyo yabo ndungo noka yensi sa demisione ngabo namna ya taratibu haraka rijisove wakomori na jisove karisina wandu worira nrazi harumaze nongoza hiyonsi valensi sa iwasulila janziro na mrabi mjenu joka hona zila hate mapilotu wabale avionge wandu anzawa shuhude zila watsochenda ambeze kompanyi za madhamanao kano karna heda komoriten azila to bienri komrutsoka ya mdungu pasho avian sebon sarenge kolibwa avyo juu ya baleye nzahe yena mwana bokonga sina mananyasi yamba himilwa koli ya mwana henyume ni bani yenda vacances komori ya mrwanda amenanke etiende ha demande uka johanze shele kola mria tromper shaha hundu returu za ukanono na mtundendo baba no abahanga mwandikao
ngwa una facilite yo jonja aeroport ekaba sabaja wandu banu wamanga ngwa infiltre yo kartu jwa par quel moyen kwa tujwa ke la complicité ya wandu hazi walohula shangwa bulao wandu wanja homoni wandu ngondo balangwa rengoze bagaji ngono mru harenge bagage abali ya roha ufikirola de mwinyi yo haola mru ya rumani mru bala na balola mru ya jahibao bas harohora bagage awu ni semna bagage alinu hono mru ngwanzonde watsaindwa jina kakutsina mru bala ushishia hono mru harohora bala henza yabo yo problemu nziro yiyo yonongo ya sanjia ilo nziro abonge jomkiniha ngabo makomplisi wandu haziswafi wa aeroporo ikawo ngwa juejo yiyo badoka wandu webulwa wenjia humoni wakomsaja jangu wa mwinji na mwanama dazila zae zekoli zile avion hoto sisakoli ya bandu wende balangwa rengao apungojo na mrafa yendo ya kene sakoshi ya kia mola mdu ya la manga no la mdu mkomori yende bale ende ya renge koli balaba lensahi ye mwenyendo etahake kaiwa na watola mbabala mbesenge si hao na bale seronga ni mdu mraji yabo uo wizi yabo nga sari matobi anziro yabo nsiketi na wirandazi yabo risari wa situation kao ngebiduan rwandi sofikiri na minga aminu kaya zonongozonga zijiribu a partir ya he aferi ya he koli ya hemna manamba hahimisaye koli jawo ndo angalaka jeona yamba balanga bandu adingo bulwa wenjahula expre wendawe hibaze koli yabo yewa bulwa enji ange komplisi wa hao apungu jambo kanji abeka usawe ngengoro hamjorambu ango jovira rahemra njabala hende bala ngurengo harumwe tapi harenge bala wolange bala ngutso linda iturne hulata mrai jusa wola badange komplisinge mangoni ngujwamba vira yemraro rekola lende atogarnie nzahe yende yabuwe surmangu jonda mbendu jomfai ikangabo shitocho komfai ngujohuza au yalati na kabati ya jolata to johuza yabonga saru ma situation ka urija banu jershemeze rambo wa shashi walona irumuka ya aeroporo ya hatuketi na securite ya aeroporo ya hatuketi ya securite na msikinio wa manga walo Ulaya watanga bihao walao rangu pari hau Marseille au Nisa ulionkojo ambo walo harumaze province nziro ilo oblige rangu wajata pari rangu hauende mahala hunga jiwapa shilie ngabo ananyasi kao harumu wakati unu ngwajoko dorenga TGV rangu Espagne honja Faransa bani ngwajoka uruma 8h2 temps Ningami na mdu mzima na mbioka ya returu ya hanguo malanjo kahenda ngamjoka urenga TGV hata ninje Faransa ngamjoko urumale ranani izonde zele ranatso zirumia normalement huenda komore kamdu kufanya vol direct e kamtsona usibu fuhamaduo yoho tawaze bieza hadi yenyi nyinga mfikirio mrifanyieje ni wandu zatu mabalonde mlonaye nsekaru wa surar matwabi ya mandizo wamsiba mziro ngani mwambioni na mwangali wandu wa joko moroma haunu wabahi la anzim na mdo wauzisa kwa owenji kwa tupashila Faransa ranu mweshele yenyi mloma siwani na mwasikinie na msikino wandu zatu wa johonu maana warogozo hambabi bao wavunziha hotofanya eskani kabati nongo nziro hamadu wakati avyo juhao na wakati avyo kontio wana mrufanya eskali ndaru simambiani nyumeni banu ya avyo hele 18 la me 18 juin ifanya tentative ndaru za ukansar me aeroporo ya Moroni vumbi la tsohe ya watuliwa na mahalala huja la upepo la balia na gori la tsojo juhabo bahari juu ya piloti hata wananezenzi ya kajaka ujua kufanyoji mgu haka wa hasihi harenge haka hedese avyola wa ejabo kwende utingwe bali yo malare dopi ya bano lafanya tentative mbiliti zamba banjuzi ya vyoke jakiru kansi hele gori no pepo wato jua na uko jaka one haru mazira dari za Komori humala wala hujapia kaba jako pepo huu shaho jabo bahari juu ya Komori rangumitsa mihuli le gori lilali sihi hosisaze pne upepo mwinji na uvumbi wa gori wa asia wa mbalilia tentative ya rajundu maore haka urudende ya renge huja wakati olabo ya kaurongo wa ya wambie wanrupia we satoma na kabatu jo satoma ukanga sihai shawon sipi yezililo za karma vyo yu alangwa shemeza walangwa ujao wenda atatsamboka ho kansinga bya nambiokaya rikansi sofi arme pisti rishemeza piar kwa mbaba la karja kansi balariu onde heliza ngo zakaya benge banu si wananyanyi rengo za vyo zinu na mkendasi rulomba dua wanrake bazimotsomba Mungu sha na mfanye jitihadi wajauni mloma siwani marengensi hiyo mrisikini ekarija baba la siri hobo haho majangarani rabire ho pia imagine mrufanyo lera sita za hutsoenda jande hao hawani masihu na wanatiti na joto na zililo na ndini
c'est pas facile msafara wa mwana mkomori haina msafara wote mangusha sisi ngarisimbu hao Brenda kansar mansi handani ang viordi jusio masiwi alardi ni juha gwa renderi hansar mansi abili rikansile randarudi rujusiwa gwa hata makatinga bwata wao haukayemu joka ujaha Turki haujo kwenda mala hundo jinende ya sahi warda bile ngabo mahaleka wata emi wango kutujo mwango nda wanjondo warenge avion ngabo andu waratoze avion armansi iho simlabana dini ya sana mtume minswamba betiz ngaranzori mfanya ni detaingabi ya izori yenshio ngarileme wao si wana wakomori ni pashi yao kujambo wandu waduhazi ngabo wandu waloa wadeno wanzu wasane wa jekomori walo harma dializi ngabo waze watu hata wa porto protection ngabo ani watu ushinda wakansi wakati minjaru mavion batino kange bidondo mshana na izopia na ngwafanyo jiti hadi wajuhaje wansi juu ngabo banyunyi wenye nsi marengensi marishishia mbatu ruda jayi wajono twabia jayizo woke mna koli ya balia valaba sabo infiltre wa mbungo moni ula jawi bile mna valizi wa balie mbatwa maya ya ho wana ya ho wajuhu o alolo wandu ashwalo iho atso wa wana wanzo aja waone o alono wandu me iho ahomo wa wanzo aja waone ola bale mna parfum ola bale mna perankaba ola ngene mwana he mwana anyamparo tata hunu ola ngumparo tonton yemro lanza bale mna ndongole ndea mfurahisha hamnike promesi hotsonda mwana infiltre mrianji ya renge mna valizo la enzahe yatsinze twamaya kapati nongo nziro ama utsinza twamaya yatsinze twamaya ya ho wana wala ndunge nuana na ashen wakati ngwa paromdo armaza pel video abangaro na no sonti sino anruao tulilia bobo mwana hangu bo mju wangu ba mjobela jangu anzo ndama nzo mna bombo hule mna bombo benge bombo ila sawa na miliari wambango zibelwe mjuhu hauye mna montro watu ambango belwe mjuhu hawe mna dine tamando yi watu ambango belwe mwana mshe sondando ndebala baho ndo onre mrianje hula yarengeze longozi la enzae na msori sikinia c'est vraiment triste comme tinata imani ni wananyasi mlo yuhonusu ya hanyu ndongo za urenga riski za urenga majenda hawani ala na hindini wakati waheze turbulence mriao nao hawani ule kwa mvye la irinda na adamwa sabuzila piango tsotene bombango ndo aone mrumishengo ndo aone famingo ndo aone wanzani halafu mrenda hata mgwa wasulisha mrubanja bala yaksoda hunde mrubana ya haho hauma na haho yaksorenge valiza habalenza heba hauri jerike karundu akyo ikaungyo hama dezensi zindwa jiribirao reheyar mazavyo hizo outsandro akomori ngwa renga ondro ngwa rongo za ondro wewe namna manangulilo ngwa jawu imilia manare ndengo nzo maji ngwa nzo jawu wandro ngwa rako yondo hata ndo bai nekenezensi waritambisha makati ekare de risibo singal fanyoze skalire de harmansi mndende ngutabisha harmaze frontier hizo shaitsamba mo hatutsena ndungu jwa sebonsi badala ya honro wana haho no wananyu hono wana maho no wananyu ho wanasha manda wa urenge nruwa hakweye wafanya zelongo zao shaike ngala hakika ngara dora jiundre ngari jiroho rawoze koliza haturangubo mlingo juu yewe kamwe shele ya bain dunia ebandi mrendeni ebandi singala la kasi wa mangarilo munuri mrendeni bwa komori mlobonsi juu mahususu mlaru ma aeroport rifanya hija hunu karitsuhula karitsuhunwa karitsuva jauvayo karitsuva jauvambu karitsu hata zenyu kumbizinu wadzadzatu wafanya zinu piansi mapesa rehonso manga shazo piando tsojara mangalie ni rangalenzi ebandi mrendeni ebandi rende rihale manza rimombeni duanziro mjotambi ya heze mvuza hatu wokosi hunu kwa wibo shambungu jorangu waswendari mabesta mamata otsomesheleani na mdirengendro ni wandu marengensi hatu mkubali yokanga simengoni mimi tizamba banu sababu ndo nsomera poro yala wana FM shana mtsofanya mbandu ngo mambiloka ya eshatsongezensi tso udzubabo nsi deze transferi za hoa manga deze mali rizbehozoni wakati na mrisikini ya mdirengendro bomtsoshinda marire mama ngoma bora waswili na mwanono bonsi juma jamrionao mtsoshinda mari tamlele marifanya wanaka alemwa ba marahaba bomgubo waswishwa na nyasi na mtsori rengandro mbabi zakoli za tuza silobani abidi zende renge mbabi zakoli rongozi wandro sabutsindo rongoziwa ye mtumwa mngwe ngamrendona hii nusu hanyu ngamrendona insi haki izoti dezensi kaore hija ndungu sonda balabwano no mramba horo aeroporongo no mwenje baba nangerido jamasi hurjo kandindi yebana ngerido jamasi hurjo kandindi konda balabwano no ngarwa wana watu parojai haru mamaha mana mzimendo sabo nsima suka tsono mwenjato bantu walwekoli ya herjo kandindi hapa shaga woro nori komtsana bafanyu haksida kamtsujo masonge bando javu aboro jema siu ebenge ebanu siri mrendeni singari muzisao ni haki ya Mwenyezi Mungu
ngwajeli aba harumwe mijatu wende wasihiro honjema bakarna bazinraji ko wanzao ne mananyala hunuhendo wenji mrungu kona hidinata mabala hatsinza mrubie hawani kamdwema papiaja huna mdulumu guju so mbu wangu no yena mtsorenga roho aeroporo mribulia rijomi jini bokwaba hatu wanduza tuwa wandu wala daho zima kwanzaone mananya rijerike ne mashaka yayo hata makatimdu ngujitsa ula sedena rende wabahi na adhimu na abo hunu pia abo mnungu sufu yabo mwenenda mahala mungro misiri ilanga mjoka wando wa manga wa hatu monazele kodi wando wa manga hatu monezi kombi wando wa manga hatu ngasi hunu remajilis rezenongo pia walando tsotahari fikiru walo yu kwa tsuta nsujongo wa mzori tsoha hunuri kensi na iloti bombeyo shabwe kamdu kajafanya ndongo fulana aboba ebandi rende naliba nusikar jaru harajara hundra kansukabo bahiri duwasaiho kamtafadhali kwa zira ransi rajonda usoni voritsona wandu rajanza siisi rege kwa zizanongo zonga zinitambishao sijabani njentore jafu amona mboka ya wana wa Komori ninyi wananyasi mfanyo wazo aeroporo mabaki matutolo na mangalo wazazahani baba nulahu minu ya bansi ya kikafiri na bohunu mrie pashale bisi mroha uno mrumduhazi mruto juha mbula haka ansi hunu mrie one mrulo hamili mruto mjushilia hunu mrie one mraba harenama na mruju haka ansi waheye imaniyo harumensinu ndongwe kao izo abidiwa zifanya ndo usilamu wanuwa kupe wandu wabawe mbahindu wandu wambao ufamsweli hunu wani kwa mbahindu wangaliwawe ulo madoti na karatasi angaliwa zenongo zambaru ma usilamu pia ye myahudi wairambonde kafiri nguzifanyo rahane yambwe silamu halafuriti jebonsi juu kabati nongo njema madomdure ngwandro rituambanga lal hakika wangungo ndo wado jirenga zekoli harme avion wando bemdu mchenu jojarmensi zenongo razona zila sohaba azali hadepaseha ye mwana kati na zori renda harengeze kati miliari zabidi zirenove aeroporo yamba haba la entreprise ujayabo societe anyumeni wali hata karitu jwa eban zabari eban wandu wamba wandi soha zile premier me hata tasinga si juin eban ngwa onda ezila ilande societe anyumeni yabanga jau la zila rauna zila ilande zonongo bofatunga lal hakika fatihu usubuti kwa limimi tumambia nukabaledo banda kwenda ranje shanja mbonyo ngani na mnibulie ni towezu loro honaru mwesuje yinu bati mambia nukaye moto wola ulangu joribe hawa zero na unutsu mambia kami nsujua tijomyenga ni mdene nongo ndini rijohanza kejoana anya wasoma winji au shashi walobo nsiju shaho jamkubaluka kwele ni babaha nufati hungu tsanzeke yonde wendeso kamjono kashida de sharita harume problemu yinu engeba nabahema na wala yebanu waongo yabo kwa watu zanongora zona aeroporo jana yebala le shirika laho wamba hulirenge li jangilo yabo kaliti ikekwe likweli hata yemna garuo shindaba le zombo hata yabaleze koli hata yanjie wandende harumeta piondo arengeze koli kati shawaza za hatu wafanye lera za timizi 12 honda 14 majaranganata waje Komori wadoa jujundilo kaya yo watso shindo sindiha balate zire wabakwa na hunga ndo warenge hula banunga ayirewe utilo haruma hiri hasindihwa yabwezire wezilanga boza jundar ma episti wa zububonsi c'est pas normal ça ngo spancho Komori ze 4 milliards za wana wa Komori wambango wandamize ngo waliboza kizangu sana obo fatiku usiduku utawange hongoto sinye karata sihono tseha nenda mula hurengeze malizo bahi manadawe ze mali za tungizo ndahu baizo tizaho ze 4 milliards izo huuzwe Komori ukahuvumbuwe Komori hurenge kontra ya he Komori hunika wangu hunikwa 4 miliari wambango libwe mabani hahonga wata wamba wasomo wenawe imapusanga ndahu banindere novo ko jawifanya ndare ngwaza za hatu wandu wafanya nziande ya lera 14 kamilunja Komori wavunzi wala warwa wanatiti wala wajazirewe bala harma viole kangwa wandu jana mengo minane haurambe mengo miranda rizozirewe ntikrabanu nandu wanono shakwatsu jowlala kwanga unaze wajibu zao bonsiju si haki sinongorizo no zinu azaliwa demisione nzaze wo karna umkazana baba hai mane etayahe yongo nziro ataeka tushine dabahani izmanusi wa Komori sinani izo karitsuka nsido nyanyara karna ujiwa na mduloma da kasiri jwanza wafungwa sharjo kamzazo banu ali waba hateka titoshinda bandongo malukumani waba hatari mhasi de kota ukawa takatsushinda wandu anu pia ngumujo waliva shangara nzona mboka yewe waba shababine zenongora zono aeroporozila na banu abandu andu andiso huja shabanu rahandu kwa jaja shatsa sinunga ndo harimo mwezi wa juin wo musizoni yabo juillet
na utungo joko kambrindini haruma aeroporo ya tubo fatihu mimi nsuta ndovu mba Putini na ndwandwa jina mjovu mba fatihu hakawonde arenge engagement ya to wandwazi wakabu haruma wana watimizi majana matano ya banangu fanyoze azizo nga onda hu tokunga saruma situation zero yode mana na nzondongo zembaba Mustafa Manu Beru ni mambo kahebele ngawe mdumdu hazina ongo solo anza ucheza mamna mwana mtiti wana nyasua fubuni ngome kamdongo zembaba Mustafa ya ransi ya tisolo frizwana zidomo baba no banensi ya wasili yonga bandu ajopari ya kwano kansalo ambo imrumu wangu wa mrumze wa hangu Belu mze mbaba Mustafa ngo tsabuho no wana komori ngo mashona ngo tsabuho wandu hazi watimizi mengo minane wawo choho mjiwa hahaya mwato wa hazini ho aeroport na ondo arengoze konsekansi za hezere ngozo aeroport iho rangule kabala heze kon kanseri ranguze za avion zibalao mtihensuka ilaha wanjema ilo hahaya mtihensuka ya ilaha wanjema kangabo konsekansi zaho wandu wa hunraoneze nongozi jiro aeroport zaho mlato wa he gazuali ya heze avion zikonso ya henu siku ne josili la wao ya wenu wakati lahe hawa mbifanywa au haruma mjua hai wawa na nele bavula zingiza abo wondo ando ngoze consequences hizo halafu jende juzi haruma msamio wa he ye polisi ya mbude wende wadambo kayanga mndongozeni bwa mbude nyina haya kangala nzorenge place ajore ngangar jomowa yembaba Mustafa ngo jiholo ngo jolonkodo ya hono wa Komori kudo paresha hado banulio waransi babanu we hanzo pasha haruma ambulansi we tawa ne safaro le nungar joma lo lingo pashilia kuransi washinda waranje problem yaho ne mwana ho fatihu we asa ya utsuwa utijofanyo kabale kahamba zila balango joka ushinda useduze fatihu da fatihu asamba se fini akola timane ka ongutsa hwando alona ndi nola mrutsika wa hasarenge mbaba arrange problem yaho na fatihu we na humedi msedi de côté watino kamjebala wanzoji vantokaya balango joka humsedia aeroporo ngama nzomfanye jau ebengabo nyimji wa hahaya ngamu mrongozoni nyino wandu wa hembude karina ufanya jau kabajaha serikali zero nani nzora ngarjore ngaini ranzori puar jo pua wadingo pwanumbe kawa ja serikali wo uliba mru henda wa habanu wandraji woni kamru plus ndaba wa habandwaji izo watu joji wabo belu fanyiliwa wanana shafa fanyiliwa wana hao utijirenge na jirma hujawi fanyila mana wandu ukabongo chonda hapo nyumba ya haha ya bahari habari jengwa nzobitse pare haungama nzomfanye jau patinoka hulibe mruola haubatinoka humnikabandu wandu jina waha uje uone zijo hundu banu wanwarende banu ngamfikironga mshangazomba ni wandu mtensi yanyu arengwa 3 jours za kamilini watoto watimizi mengo mirarubai muroni matawa pia tamado pasha ambulance beluka pasha ambulance humedi msedi yako pasha ambulance nonsi pia mdemisione mtawaka mjaka mobilo hatanga mwatsukola lo mijini hanu vanunga manzo mjebanu mloji kima bandongo hindi nongari mjua woni mbada Mustafa kurantutsi jitsashen kodo juma yoloni wena fatihu wasana waranje problem yaho na fatihu warantutsi jitsashe bala satsena baka mjajona matowe wana majana matanu wa kwa aeroporo minu harumana watimizi mango minane haruma mjua haya waondo wado ya warengoze konsekansi za ezemba de za heza viozi jua wenu wakatize toale josi ne gugu ya hemi ndino wakati konsio waondo majirani wa handani wa he aeroporo riwa no banja mroha hayabu wapare koze puya kawa aeroporo wendo wa wasedi wazuma mroko ze puya mbari wakota ordo kamsono kabana atakolinga bandu kawa wanadamu na bo wendo jiri kafabo mguna hifadhi wandu handani wabidi watende wa interveneda wati haya mjini donc ngamfanyona hii ngamfanyona banga sinazingiza jamuro nunurajo zamba shayeri fanye boko wadoka mijiwa kama shababi kwa wati shandongo hamada zilata beruka jajoka wa habiha henza zilaka uzamba nsaweni amunadhiri yonenge ila hale yeshebelu ya jobalale garilabile hahaya yenzahi hauya jihahaya nsawili hajozilwa no saseraria rikarman sahali nurdobirare shokozwani wanrikawa atawalemewa ngebo bananu mashababi wajo shindende mbio shaside mrikawa atakana ushindende mbio benga toazen kabwa mbaba Mustafa kujilole ya weshelezi jao wakane ntasumihe kango lalwe kango ndonziani waranti hotsanze kengwa nzeke wende ngwa beru hata ohamadu wakati wakana mahamengo mirar na mahamengo mine waishelo kosa hunro mengo minane owinji wa Komori experience de viatu wa mahamengo mirar daruna miraru ho juma babo mdungu jitsaho halafu ngwa nzeke wakatulo unu wabade za tension wabade za sukari wabade za show wabade za jau zombade za kikawaida za mahamadio
Belungo joka uja ujibia zizewa mbengo himobahanu umenasendo. Uwotsi lukumani wa bange shababi nge na bunduki. Uwotsi mrumra jina. Shabelungo anzekeki ya sule yongo jijusongo menasemba. Hembaba wa robe. Kuransu tijojo jihuwa. Wasi se tension ya hoyinu waranti lingo hibaba nungo rumilwa. Gofanyo nayo mbaba Mustafa. Singaru hambiao, banungaru usikinyawe manaru shadabizao, sharto jojo mdaaza. Banoba hanansi ya wasiliyo, ngabo kapablo mrutoni kwa radu zihiku medahi. Mrata bishe mndu. Yawe mundu ndongo endi. Wekutubirula ni mizinga majana matanu. Engengo bilulao niyo, mrimambia nukeshefo hanu wao. Emanaha tu fanu, kolonel fanu. Eka mjakabo pia. Mizinga yoke jaka yabo. Magardo koroka jaka yabo. Bala Mwenyezi akanzawo ne sembareni fana aoneswa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kanza ya ulaya ne makafiri we atilogo honi wasaze arenye zabaya wajabala watsumona fanu haonesa mfano mbadalu kumaneni juza pia ya Mwenyezi Mungu amonesa katsukirupuhe kiburi ensu yakahuyo universite valahe mingu to diskuru no mono zanongo izo piangazi muhundrawo yensu yako gari nonzuwani ya shindane show yakahambwa ndo gari nukaewe vanu ambu wakati wisa izo pia manada Mungu hundwa nenzonongo izo pia Mwenyezi Mungu na mzoe shumbe shahe ya moneso kabanu Mungu kadoka na kibri kabatsulo na mvuha na Mungu kabatsimenza makri hama Mungu kairimsi semimbiani kensibo arudhi jubani wandu maumba joan rajina shakwatsanza waamini ebenge singa ruhambia ukababa Mustafa ngola huwa nkodo yaho no wakomori na ukuna ushinda kuta wababa nukabatsindu jokodwa na mji na hata benge mji waba kabatsindi na banga mtsingo uona wandu watsingo hima wajibuwa wana lewe nukwamba nwoto jojoabe ngwajoane na fumbuni izo nongo za sazahisa kabatsina mna yaba handu amba jawa uja uzozisa hale izo ngali ziona wa mijini hatu pia donc mbaba Mustafa kayiri ba mimi mwanaho nga murongozo hewe yeshelema hamengomina noloni oba onde mrumdu hazi uharmezi yazali wede mrumdu hazo harmezi yazali fatihu wala mjuwaho na ngono makatiano namna yorongo zao utitsamotsi hufa ebengeri kaujani mwambie ukahewe zanongo mwambanga manzo mpweze nyumba za hatu mrengeze plasi za hatu ba hiyo serikali izo serikali zidingo fanya izo zambao serikali zoka zifanye namna hiyo yabozi sazundu namna ya ushinda zikompanse wala mruwa mrengawe mba plasi wala mruwa mrengawe mba nyumba shaoka ringo joja ubaledo moja haya upuwe nyumba wandu uke kumnika mapesa uke kumnika arudhi udambe nu serikali ba ye jojulanda awe shati serikali no ye jojulo kahabali yale domo hajaha ordone ye nyumba ya x haya yipulwa hawe plasa herengwa ye haba mbaba Mustafa fumbuni belu ya Roma uduline ukamru huo ye kaka jaja serikali ndo jina ya hushitaki shangu jo reglaze konti ngojo kafanya kwa hiyo serikali yo hisa ibanu jaika jaka ministry wa hemaka na yaraka tonzani haja ndao ngabo zila kahamba jana kana hunda mbira mderange ngojo kashilafanye donc mrati jabanu haji jusa hata hadiwaza kujamba mrika omdo mzima ngo bojuo mzima ngo kaburini dunalo pare shahada yonde sujet e sujet abili nchozia de Abdi Ismail. Abdi Ismail procureur kao ubala haba na menas kabanu le wenungari jibuo kabanu ngamfikiru kali bale kama nde mabama mandadare amfikiru kabanu si singa si bushin no singar johambo mimi sikarna ude ya shar johamba zendongozi jini yo makati ya musuyani kauzini kajani sababu Abdi Ismail juba komori shazi ndongoza ndisa ndona wakati nando wakati raona wakati wa yanketi yahe mwana makuze wa hangu Saleh Asman zanongo Saleh yamba pia riono zini kwa wandu wazita harmo interneti banu ye masuala neze video za Saleh zikahamba Faisal Abdul Salam nguna mrehemu yanketi yahe tena itulo harmo zerezo zinu likahuishia aliwali milio harongwa banu rishia zamba banu wajabani sola wa vokali banu henu wakati sito sha vokalo la mdu fulani yenda mahakama ya atilo yeza bashari tazinu zijazila iya gazila wao vanu ya Abdus ya inu ya mzee watu Abdusef ila sile ya mwando ya bashari ya lawa gazila wao yezo manado yabo ya secret judiciaire ya hanyu ni wandu ikaunga ni harumanketi reka juge d'instruction reka procureur yabo nga joabe dwa manado ebanu komuri
Gari johamba gasina madhamana ukaritina. Halafu mdo shangaye kanga bonongozi lobe tisala mazalawa. Ye kanga bonongozi alawa na harma ministeri fulani ngendera tsahemraje yam. Vanu yom nungu na seho. Ye mtsore nga avyo mlawa banu. Mwende marenge bashari mjemdo muzi soka. Eya kahamba suje fulani ndo. Ebala zila uzipanda. Ezila ya lalizo. Akezo lizo bashari ya kauzisiwa. Shomu dandu uo. Ruone karatasi ya anketi ya bashari. Isiso harma zerezo. Siono komorenfo siono mala hunji. Hata siono ismo hangu tilo abo siono na nduwenji wa tilo banu. Yele eto wandu. Anketi ya kofanyandu. Bokwela ufanyane opeji. Officier de police judiciaire. Wende ko hakeye. Wandu andwa ko kayabo. Wado huzisema suala wetape PVA hao. Ye PVA bashari. Ya he anketi preliminaire ya hahe. Ya siso harumazerezo. Aile yeto wando. Yeto opoza. Yeto amri ya tukarme anketi. Yunga unesao kakamtima dhwamana. Yabo minsono ka ila senario henda marenge bashari. Mchema bengu tondongo za information. Nga msaho mjo ambao na wata nini mwaka undenga za anketi. Mrudi mdenge mzisisa arumazerezo. Yondongo ya kimafisi. Mbabalu kumani nga nzo ujijuo. Kawanunga wenda waweche. Hutotende hujidungu. Mbabalu kumani. Hauka hata zila wambango ndo wakize bashari. Waja ongo wazifanyonzirwa na bashari. Ye hadisi yahe ya vokali Abduswef. Abduswef ikao haka hende Tanzania. Hajimbai hazamba ila sursu ya kweli. Hende hiyo haruma ndongo zahe ndongo za kitu abibu zahe. Hakaye ne mwana he bashari hamsedia. Bashari kajaparo jizio kaya Abduswef ya mzewahi wa kisiasa. Ba Abduswef we akayu hakaruma loteli. Kajakala pitari. Bashari de mwana ahe. Yede mriajo kange hiyo. Ya mrumendea mulemba dalao. Ya mrumendea mulesha hula. Ya jamu angaliyebala. Ya mnike hali ya birenza hangare mrumshe. Abduswef haja komori. Hajafanye vokalilela Abduswef haifanya. Hakaombesha bashari ya mbeshile marahaba. Avec émotion. Zenongonza mbo zinunga minasursu wa hazo. Avec émotion kaya. Nono. Ngamubweshelo marahaba. Emana nakubali zenongo hajiyamba hidu. Ngabo siku mimitika utsahema nama ni mlaule mbabinja komparisi. Hanamoko makatiyane mzenge hunu. Amumsaidio bango jomdu jola jauna eche na indininga mwendone msaidia. Wabahi la adhimu izoma uli mswakiama mjozi siwazo. Kajanifanya detai shatu waba mwendone msaidia. Wangu tselewa. Simdansa atensu ya karoha mbabe mzasa roha. Mjondo jane shidane ulaula mbabi. Yotinongozo kabo hakarma nongoza politiki na indini wamze wahi. Wamrika wataika jajizi hae hambabani. Abduswef asizahi. Mze watu ndafanye vokalabo shele mwanahe marahaba. Zenongo bashari yakamfanya ya zimhuri ya atakaulila. Hakahone sa ila namna ukayake na moya libema na woivahe. Zenongo ya mrenda. Eyo vokali yotsendare ngwa ikilo ataini kwa nono yafanye montage ya telefoto la Abduswef wa itarmazerezo. Ngabo vokali raishati laki yaka uzitowa tena. Izo tujurungizo harma ya anketi. Yebanu nyinyi. Wewe Babdu Ismaila ye faida yojuende waringe bashari sabari. Na oja ufanya piri rahani zobe shari yafani. Nanda wamrulo haruma wamshinzwahe mahakama. Ya bidiheni ele majazi la zitifanye fiti wazitoa. Kaza liena ankili wede mruhandani ya kobidi. Vanika wabidi retourne tendance. Wende wabidi ufungwa bashara rohe. Wabahila adhimu. Kayonsi wabidi ufungwa bashara toolwa. Haukawe wafanya ziziro rahana bashari. Ya onde mahakama. Wanu bashari yehamba nongo za sosiete fulani. Yehamba nongo za mdu fulani yamba yambe. Shawewe wendo mshinzi wende mahakama. Hutowa fiti ya heze dosie kao izozo hamba anketi judiciaire. Izode zonongo kao ketu bidizila waziti jofanya namna ya uturne ila mahakame heli kao anketi ngemene wao. Anketi kajesa na vokozi sa zandiso lawa. Ngabo vokaliza bolero zonongo za mafiti. Bashari ya kaurongo atakadisujaba la kwa mbaje zilawa. Ngabo ndongo tsazila neshati la kiatia tijola mrulo Tanzania tijola mrindini haribashari ya paro na nanae zishila tena arme idini haba tilaki hazitoa banu rishia ngabo ndongo tsazila tena za jajuzi rawona winono yafanya indini yao ya Abduswef azitia riwono deja ya anketi preliminaire ye PV uyo ifanyi wabani tilo arumazerezo yabo nyinyi ngala hakika. Ganjoka hamba wewe Babdu Ismaila hazahwendi en tant que procureur wendo abidu virlese nongo zopi ya sundi wede mruwa kaneze telefoni za bashar nga imkinishi hao kata huzimi wandu wa bashar Banu sisi karti hoshanga bozingiri juwa warmanketi ya bashari hinu Banu mbaba Mustafa woyu wa mabelu nga wandu ya toka wadangusa expre
yatoka himaye sibutie ordone abana mtewe bawe kado jajumani nabo azaliye manza shonga wajende yabendele ya hukumu na mtie fulani bawo kartujwa bala shefu afanyaje yekala umvumbwa na woja yebana msoko da marenge bashari njemu mrumi mfanya reglement de contentrovu zonongo kao zikansi kazitina atamba ndongo ntinti donc bala bashara atokondare ngwaje yarendo shambo uwanduanua reglaneze kontiza hao halafienda ta paske abo mdungo no kweduka yonde rohombi nando kaya wakefiti zaheze elemaika ozozo kazi julawa rahema hakame jaka afanyishia zundesa ziro habonze balata kajabidi bashari ya hukumlo ikabidi metro jamalambe nono kartufanya mahakama janu mahakama rasara onepe yilo harmazerezo balema na jamal watujo ujempoze bala hindi na we enquête préliminaire yani riwo no sisi ban mima tatsonole zina la hangu sonola metro fahami sonola chola ndobiti wono komorenfo ilati papi andrabo zila des questions bashari akahuziswa kati ya zinga ezaba rindi ni metro jamali watamba yoti mahakama ngarizi yao ngabo voko zani soroha na watu enquête kejes yabo bahi wala ikaise fanya fitali la balabani wale mahakama nileha au kazi la ele mazaro habonze yawe joka one sokaba wala wakize wano ambangwa wendini kwa jajwa wafanya complot hindi donc Abdusmaila nganzawo urensi namna ujabaludo jagara bakuti ya la hauteur waheze ndongozi usiyo komorileo deja ze dossier ngizoluru sinongoza mapiti halafurudi sana wewe hujakutu uonesa shango menyo yedo amana wazi lando yedo amana waheze message zamba zizimwa uharumwa ye telefoni za bashar na bonge mkinoka wa wandu mababako yako bidike watsahwa wandu wa huzimi hari huzimi vocaliza hao ezo kozima zabari tunkunga msingoja bana baba hawa joka utsahwa ndende do wandu wa hewa maopoza wondo andikao ngon njawa na mrikao warumia ustarabama de famia mbaba lukuma dade mana mimi namba najida mana mshohatu kaya bonaji husisi wa harma mtamanti bengeze nsuzinu hufanya retre karichuho na mbaba hanu huta wangovu mmo ngofano jaola mdobiola wahe ponziola ngotraora nguvu mwe haukaya rihambio ke ni hali bonajda kutina valeri rahana malukumani na kabati na mna atsulezi wa armazeno ngozila kutina valeri rahana babalukumani wae na ohono heli adezi wa bali kutina valeri harmezi yo rahana fatihuwae no huonezo ya mbabala humedi msaidie na mbaba Mustafa wajuswa wa mfura waoti wandu watiti harmezi ino amsovumbo watsanu wao batuno mramba Abdulaziz Sultan Abdulaziz havumbulabo riwono mze watu Ismaila Habudu havumbulabo riwono mze watu Amadamba etsanda mjina havumbulabo riwono mze wahatu Burashe havumbulabo amtsanzana boandu wao yewe wohotso kubalende wasindihwa wende wambari wende ukoya bozeno ngozi tukia yebanu malu kumalola tsimana mshe yemaza fakri mdadabo la tsimana mshe melina kajavumbulwa yewe hotsoka wende watsoko kubali bonajda wende wasindi hande wasiswa mtamantulono wana maho wa moroniza bari yila piège yakobidi wewe ujuzi se kabla raho wandu wa upawende wafanye ye plenti la wejenda wambo keban pourquoi moi tout seul iswa mahan don singonda na ndi harume plenti halafuna de na mramani ni pia mjamdo uzisiwa wala zabari fulani adeziwa wala ndobi fulani adeziwa urengewa katula pia kwamba wando wafanye ndongo hunde shewo wende hurengo sensuzila pia le foto laho liezo ahula lisiso ahula walona kileni mruha debarase hatawa wewe hurengo utilwa bari wende mana hambiokaya ula nazra ono nazra abahange harme mbanyumba heyimo hakansi tranquilene mana ahengure pose ngutawe ya ferila yavumla mbaba ndo mdiwaza tandwa samdiwaza wewe hukubali hando sindihwa utilwa bazinono ano maho malamra mzima mdohano sisiwa wa moronido arengwa watilo harmo msunjiula fakri wa mdada bieka jono kawede mana mshohangu wonsobe hamelina abo bangu nsibe najda shana nso wafanya sawani wa hensi heni hali fakri wa mdada ba johanzana melina mrumshahi wewe bonajda fakri ha johanzana melina kataka ufumbulwa ye pourquoi wewe wakando wakahenda wende watendeze wende wambari wende wafanye mashtaka ya Bashar wende mru atofanye mashtaka Bashari sorezisa Bashare mahakama hayatsobira mazimande ya Najda ila ibida atawewe jojelezo kabala tipiejelwa bala kejabidi njejabala si ça se peut faire wona si la peut faire ça c'est pas normal
Ebenge mimitikanza njeneleze banuka ya Abdu Ismaila. Hansu tijebani hundo birawe jihezo kari banuende uloja ungarjoka tawewe ze kompetansi. Zae hazi yo andu wenji proshina wanda ukawa hata oka mara ozirenga. Nanga zipruveyo haukaya ze fuit za heze dosie pia za uswane mahakama abashari ziroha. Ilati tuabia zilaka zirendo. Valeki shanye mahakama lebidia nilewa. Ilati mahakama zenongo pia za sarumwazerezo. Ebenge aborka ujarjershe meze bandu mabenu kabanu karitsinansi. Banu karitsinansi bakomore kamkubali. Yensi hiu mingejendao. Yensiende saoni fatihu mbia tujua 33 moins 24 égale à combien? Kamransi. Rahunranzi abanu rajikombo harmaza felisinu. Manu kumani wasale mwabata ekatsi utsahndongo jizo ataeka mchumo na mahala. Ensuande wa mrohora kimvubu wandu wakabanu wamba malu kumaninge mwade wedo wa mrohora ndo wa mhanso pale. Amisuruka hore jeye wa eka jashinda hoda honirango nsiyo. Vanu sisi wa komori, sonsi pianga sina zefami, homijini iho. Malu kumani wate mana haza ilhamu no katsutoshile dago. Hakaya bonsi jinsu ngaba ajua henza hikatsushinda. Abahe jokanza mvumbuwe wangu tuanza ato mvumbuwa shamalu kumani wasaju somhono. Obanali yaba hangurole danzina hombea ye joko jambrenge ya doju es joka ujiri shakati harmanongo zodo gaga abona jokaya yehezi demisione babalu kumani ngujundu ayeche kasina mruo mbirili ya sena mwishi ya rahaba shari ya jazinga roha zamba banuke mgangi wa babalu kumani ya katanzani hafu ye pili ye durati ya hetio irema ketu shinda malu kumani Kemdu mshazinga rabo mlinga na mdadili. Sola ngujendo, ngujikazo, ngutompumu, shaka tushinda. Hafikuru kabala fatihu wala mdulo nendroitswani, hajahundo la timbatolo na mbanongo, de kinyume hampuashewo, huenda alibe haba, yato wando hazima janamata anu mashababi, yarejeze siyasadi ngoni, yarudiamba kati miliarika zitoneha, wanawalawa jawa milie ngwanzo ya libe. Babahe ngono kabane unsoka urengamana mwizinjani mtuarima serikali. Ila ibunziro hambwe manawara isinde arengaze mali. Ila ngazabu yenda mno, ila kobida tazalia to utowa, harme guvernoma. Manawara isido tsanjo ndongo za malinda hu. SIGG na ndongo za mali zo aeroport zo hindi niweni zo bolukumani, bofatihu. We hindi niwena 4 miliari zo aeroport. Ebanu SIGG fa wewe ani, je veux voir. Haumri anambia je veux savoir les liens ya SIGG neze mali za shirika lijo aeroport. We hindi ze 4 miliari zo aeroport. Ebenge janamka maluja nkaure makonseri na mzadzenge abo ngutoshe meza siensi lati zamba mbaba haka Maroku simambio kaya fanya jitihadu rambio usezaho urensi au la Egypt urensi wa pashaze ngamia waweche bama mange mwade ngutabiho hozwani mama ngwajan ile masihu yala wayo mbabalu kumani harenge jet bokwata ijari ya mbari yendo huwa hajaza he masihu yala wayo Ebenge ngamdudi nutsahebanu mbabalu kumani tafadhali bamzaza hatunge mwade katsushinda ngarizijuwawo kariti sina nishangarambi wawe malanzi uziye hodo birawe ndo maduja no jibuwa nendini ukensi babanu wakatuko kamade mama hatu ndoko virilia malu kumani doko unikale dada onde kohu jua ubalia ondo mdo tualeta faza ngozao nendini leo imiatike mwade bombabalu kumani hurumia namna ya egoismu ya ujuha udenda haruma ndongoza konseri maluja wene wana na imo halafure nsi malu kumani waichebo tadaju ya do tabi halio basi haki si haki ngari kozao ngari tabi hao asiste madame bayo yonde pacte masinga harume contrat de mariage reakidini reakimanga mwishiliano kaya ngamjoka wazima wakati wajoka mzimange mwade mwishiliani sana bombabalu kumani ubunguze mbabi ze juma zinu bomalu kumanatso hudunga wa hotsende kansi ubirilie malu kumani hata itoka ubidi urengeze doa manazaho rais unike mundu no mkelensize shauti juhe hudwenda harumangu aride no pashano nda malina nzuana ndi basi wanadamu hujodo parlo anziani wa milokazi zidi no si haki no babalu kumani banu kwa dirujoka we egoisti shabangari wanaoka honjeza Stwabia. Eyo ngwandoje. Eyo atabiduke na jirma ilo shinda ujuhe. Wende bahanu.
no tsanye mana hani womri anza mnama na ranguma hende no henda hatamgwa jambuli yale daikailo hazaya mama hetsu atakatushinda yajo hanzende akensaba do bahare mjuhu katushinda hatotsenda kalansi za mjuwai mana wa ilhamu ya mbahara atabuse mjuhu zonde zenroso na undudu hazine problemi la ya wensu ila hula bushini na zenongozo pia ababa ado abatoshinda na amba usaruha hende harumwe wajibu ekanga ona bunjilio la serikali moroni usaruhe wende kangizo wajibu wendo biro te presence ureje ujokele tsemalu kumana shautsunde harma nongoza sakara zangwaride mwali nzuani na jau umasamwalenga fatu mwambangu ndo hana mumnikeri wone shauti soke hali no baba lukumani fikiri mbabi himilia malukumani ha shauti sokanti abaha yalona bezwe nawe hujuha ulo mlanti malukumani abongo furuka balangu jibiwa katsujibiwa wono hajanze mndu mahamkele nsize zonongo sonsi perloni zone kemdu mshamunge made mrusu butata o hazini mramba kati na ujwa ujamaudu sina huja e province andu mshangunge made yudwa ya haho krense mndu mshaho mbirilie kanata yeye jojibiwa yaone ki amuru mbabalu kuma mpishe ubu yoyo kiri yo para amuru bengenga nyina maboi na ndini shofanya wewe ndio ameleshe malukumani baratsami tiens voilà yizo zitojo mtamvu shamba balukumani ngojuo kweli udo hansi malukumani harma kata manda unu wenda zaho mhansabu ayecheneze tabu izo si haki ngaruhambiao zonga ruhambiao atafala moka jaja banuri ironize no ngasima sincere wewe mrikawe bili zanongezo aba umasiste ebenge kwezi watukufu kaujaba nunsanzani kemle hakubale jotongilo jinji ngamjuao sharika ujara mbezori kanzarambe yababa hayi nungari josta hamili rijaharume mada ihori jao inshallah borjokana mwanono rijarambe za husiana nebila ilana mabiani na yambabani ya FMI rambe fatihu zenongo hizo manasi sikarnomba nafasi shakablarane jazia ngamrudinde jaimbaba Mustafa ni mambie nunkaya uwahanyu sauvu hisa ngarijua uo mnani wafati huna we na humedi msedi okakatwa nza moneni mbaba hani utijamande huduenda harumandongoza onda warenge mirongo oharumwa ye polisi ya wa mjini hatunsa weni udamba kango orongoze mbude norongoza hahaya ukaekanga manzo mpwenga mjopua naja uno sinde hali jeshele wewe utsangaje wandu jesheleye wewe wenda hupwa nyumba wandu haurenge plasa wandu ujozi jo hunde nswabili naonga mrundu hazo mbaba Mustafa wenga mwenshele zizo kabati mru jojo hawane mbaba hanu no ye jo parasera jininga jo hundenga ye ni jo parajini seranga jo hundenga ebenge izole zonongo na kanzanzeleze banu nimwambieni zonongo pia ukaya maskitifu haukayati mwambiani banu nsilo kaya jayo wa madashafi na mzabudu wa madashafi waka waziri wa habari za hemali wa detourne wa 250 milioni mjuhu wa hao 250 milioni yo dossier ya kansi ya pararia ngarjodo jar maze detail hori jao iho tabata mpakanda abonga mbushirioni mfunda runjema ekatsirongo wandu ndio selizwa Mwenyezi Mungu katsirongo anai yabozina ngaje mimi babo njavumania na utsaswa maha yabata mpakanda abo na repartage ze message zinu ngarjoho na harma risala zasa inshallah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.